What's the say? Somebody in our papa okay extra so. I don't say what to tell me can was a TV. Ni manager. Say when you ba extra so general manager wa ha. Oso baba wa chi job. Amwa ye o ma me ye wa ne sister penyini. Omo ba ye omo say esa se ba ma Samuel eye ka na ka ni nyina da so wo no adwuma ye fo so nti wo ti ma fa ka kese we antoan wan kran e ko ba so wo be si ni trase ma me so won pe senti omo kutu am sam 200 Ghana cedis esi be men mo nya fo so santi be ma samo nya me che me la ka from sense so e na proto obusuan yom ni afati e ka no su bi wo ye adie nya kupo hira e ja prati di adwuma ye fo pa ma me ye na ma se nya ma bate baba we ne hey after singing out be who no be omo kutu omo sam 4,000 Ghana cedis sikani modu me dey perform ami na no me one year papa no ko for the dance bi omo kutu omo sam ye Ghana sika ye Ghana dollar ye sidi e di Ghana hey e ma ku million and ye 40 million abusi amani ai omo na tu ayi wam omo na sapa abusi ye no omo se ka bi aba be na yi mai yi ma no fo ye omo se ka ba be ha ho e ko so church my fo no ase omo ado omo se so omo se ka bi aba omo efa omo ya bi aba papa abusi am so omo so bi ni fa si da piesie asira chenche asidi amo to afa ko te wo bra samo nya me cha bela ko fo one day my fo ni nyina omo ya de omo kire bi so omo kire mamre omo ya de ko na ko wo kire wase omo wi omo so omo ne mo se diasa omo ne emma eni be be kreni e diasa wo jom amo bi a che bi a telefon so na so kwa de kwa kwa che wo nchima ena omo ma me ye bi sa de omo kan no me ni oba ko sa mo nya me cha na no
Yeah, Papa, someone I mentioned. Well, you know what I do want to. And this year, our line is so. What do you hear to subject line?